Khoto le henhla ya Tembisa a yi rendziwe maphorisa hi nkarhi lowu n'wana wa khume-n'we wa vaehleketeriwa eka vugevenga bya Rossentenville ekhoto Milton Gasa u langutana na milandzu ya swibalesa na maculo leswi nga riki enawini ku hehla loko a ri xiphemu xa swigevenga leswi nga kavanyetiwa hi maphorisa vhiki leri. Gqweta ra Gasa ri vula leswaku a va nyikiwanga nkarhi lowu nga enela ku nga burisana na vaehleketeleriwa. Initially he said that he was abandoning bail, but now it is my instruction that we will continue with bail on the next appearance. I needed to clear out the fact that he was assaulted, but those are now allegations. I can only see with the way he limps. We can only confirm that once a doctor is seen and a J88 is filled in by a professional. Muehleketeriwa wa khume-n'we wa malembe hi vukhale eka nkarhi wa sweswi u tshinxiwe hi parole hi milandzu yo phanga ya nkarhi lowu hundzeke. Vaehleketeriwa van'wana va 10 va ta vurisiwa ekhoto ya majisitarata wa Joni hi Ravunharhu.